ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардам ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. ҳам хонаҳои фурӯши аз Тоҷикистон, ҳам аз территорияи Москва. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот шумо агарам хали чизо бошад маълумот рӯй кунем, реклама мекунем. ва дар имзо навор қабул кардем хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, территорияи шаҳри Тус, территорияи шаҳри Бухта, территорияи Вахш, территорияи Ваҳдат, Ҳисор ва территорияи Ёвон, Балҷувон ва дигар тарафҳо ҳастанд. ҳам квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ҳастанд, аз территорияи Ҳисор ҳастанд ва территорияи шаҳри Ваҳдат ҳастанд, нархи арзон ва аз территорияи шаҳри Бухтар. ва хонаҳои заминӣ сар мешавад тайёр аз 55, 65 ва 75 ҳазор сомон ки нархҳои арзон карде ки мо ҳамаша барои шумо омода кард. Ин наворда ҳам квартира, ҳам хона, ҳам замин аст ки ҳар сешон мақсад ки нархҳои арзон аст. дӯстон азиз, маълумот шумо агарам хали чизо бошад реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 119 сомонӣ. бо бошад навори имрӯза сар мекунем то охираш тамошо кунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. салом алейкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати Атоми ба кор даъват кунам. дар ширкати Атоми бениҳоят кор осон аст, бали шахси худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати Атоми худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати Атоми корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати Атоми бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биё дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефони шумо. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки срочнаи хонаи душона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, павароти Ленинград назди деҳаи Элок. аз рӯи калон назди 7-ум хона мешавад, 7 хона дурум. ноҳияи Рӯдакӣ дӯстон назди павароти Ленинград, деҳаи Элок, аз рӯи калон 7-ум хона, яъне ки 7 хона дурум. 4 аз 13 сотиқ замин аст ки қариб ки 4.5 сотиқ замин дорад. обшим 8 дар хона кардагӣ. 8 дар хона дӯстон азиз об свет дӯстон азиз дорад. ду мақсад ки хонаҳош бисёрш тайёр аст, баъзеш катору ва мақсад ки дигар корош карда, дигар хонаҳош бисёрш тайёр аст. хоб дар дурини хона ҳаст ошхона, баняш аст дӯстон азиз, бо дар берун аст ҷои кухни, аловхона, баня ва ҳоҷатхона аделни дорад. термис дӯстон азиз дорад, оби хунук ва гарм. дар пеши хона балинсаи калон аст, коллеҷ аст дӯстон азиз, дута дигар мактаб аст, мактаби миёна то синфи 11 аст. обши дута мактаб дар пеши хона, ду мактаби калон, мактаби аз синфи 1. хоб магазин аст, балинса аст, обши ҳам хечо масҷид ҳам мегӯяд пеши хона аст. хона ҷои беҳтарин мегӯяд дӯстон азиз, гирди хона полни ход маҳкамай, мақсад унитазои саврмени кардагӣ аст. ҳоҷатхона ҳам дурунда аст, ҳам дар берун аст. хоб дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $55,000 ки бо муомилаи хуб мегӯяд мешавад. якумаш рақамҳои билайн дастӣ, ахираш 96, дуюмаш рақамҳои инаша Тоҷикистон аст, ахираш 02 WhatsApp дорад. нархи хона $55,000 аст бо муомилаи хуб дар хона, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дӯстон азиз таъмин аст. мақсад ҷош ҷои бениҳоят хуб, мактаб, мағоза, коллеҷи, мисол масҷид, садик ҳамаш дар пеша. хонаҳо сиёша карда, баъзеҳошон ремонт дорад, баъзеҳошон ремонт надорад дӯстони азиз. инаи хонаҳои тайёр барои зиндагӣ уже дорад. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оида ин хона фаҳмидан маълумот занг заред ба шумо моша фаҳмода метиҳам. мегзарем ба деюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши Баниса бозор, назди дӯстон азиз рӯпарои мактаби Терешкова. ҷои беҳтарин дом ҳамаш маълума ки лаби роҳ дай. духонага квартира аст ки дар 6-ум ошона қарор дорад. доми 6 ошона аст, 45 квадрати метр. бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст ки бо опсия дӯстон азиз таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ҳамаш ҳаст. ремонт люксай замонавӣ аст дӯстон азиз, ҳамаш қоидави об свет дорад. пеши домда мактаб, садик, мағозаҳо, банк, балниса, бозор хоб ҳамаш ҳаст. рӯ парошона обшим, ҷои беҳтарин. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад квартира бо нархи 220,000 сомонӣ ки бо муомила дорад. прамои рақамҳои мегафони соҳибшона, прамои рақамҳошона кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp дар обшим, ҳамин сентри мақсад ки ваҳдат дай. рӯ парои балниса, мактаб ҳамаш бозор пешаш дай. беҳтарин ремонт. 220,000 сомон аст, савдо муомилаш дар назди квартира.
خب اگر شما خریداری انیق باشین با معامله میکنن میتونید در همین رقمشون زنگ زنید، در واتساپشون معلومات بیشتر شدتون عزیز. خودتون گیرین سروچنا و کدام دامخالی کوارتیر فروشی خانه زمین موشی چیزی که برای اقامت کردن باشه مرامت روی کنن ما رقم میکنیم. از شما خواهش که لایک رو از این فراموش نکنید، نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با سوم خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی نوبتی است که خانه کلان با غشت پخته پروژه‌های نو. خانه قرار دارد در ناحیه یوان کوچه صدرین عینی 159 سنت خانه نزدی حولگی. زمینشون 8 سوتیق زمین محصول دارد که اپشن 4 در خانه در یکم اوشون است و در بولام هست. 8 سوتیق زمین است، 4 در خانه در یکم اوشون است، بو در بولوش هم هست. یکم اوشون است، 4 در خانه ریمونت کرده است عزیز. 4 در خانه است، دو تا دیگه مقصد که گاز خانه عدین دارد، حمام دوستان از بیرون است، آشخانه، انجام خانه و علوخانه، اوغل، آب سد میگه همش هست. خانه با غشت پخته پروژه‌های نو گیرد خانه پول خود محکمه با همه شرایط زندگی و ریمونت خانه 100% است. می‌داره فقط زندگی میکنی. اپشن خانه دو اوشونه خانه کلان است. یکم اوشونه 4 در خانه همش ریمونتش تایید است. دو تا گاز خانه و حمام همش عدل دو تایی دارد عزیز. دوی ماشینه که دوی ماشینش مقصد ریمونتش نوپورای ولی خانه میگه دستروش نمیگه فروخته میشد، مقصد که با همه خط چیزی چورش با خط چیزی کردگیشون نرخش 730,000 سومونی است که با معامله خوب دارند. خانه ارزنده همش با غشت پخته محصولاتای صفت یکم کاتی خانه میگه آماده شده و یکچند اون درختانی میوه دهنده دارد از اوبسوچم پاسیه نه ازش مقصد که اوبشیم مقصد مغازه و مکتب و چیزای لازمی هست. خب یگون سوال تو مشاگون معلومات ایلاوگی خون اگر اوید همی خونه فهمیده رقمشون است، یکمش مگافون، دویمش تیسل واتساپ دارم مرامت شما زنگ زدید همش با شما فهمیده میشه. خونه چه خیلی خوشرو فاسون بو خونه که کالون برای اویلوی کالون خیلی مناسب است. با نشد مقصد که همین نرخش میگه با معامله میکنیم جوی مقصد که همه چی داره اوغل پوغل آلو خونه و به یگون تعریف انجام خونه آشخونه‌اش هست. بیشتر معلومات‌های پورا و انی از رقم‌های پویداتون عزیز. از شما خواهش که لایک رو از این فراموش نکنید و نواری ما رو در واتساپ موتور سیلکاشا پادلسش کنید. میگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان با نرخ ارزان سروچنا. خانه قرار دارد در شهر ایسار جماعت ارتباط شهرکی شهراتفونه پیشی مکتب روحی موشینگردم تو خانه را داره. خانه یک در خانه دروش مقصد که تایور بیروش ریمون کردگی نیست. اوبش دوستان عزیز 4 سوتیق زمین مساحت دارد که یک در خانه کردگی گیردوانش پول خود محکمه. دوستان عزیز خانه مقصد که دروش کلون نشه 6 پاسه هم خیلی کارش اوبش مایدچای کلونای. خب پیشی خانه کتی میگه ماشینا میگذره خیلی راهی موشینگرد دارد. باز یک کم از دیگه سنگ پنگ اوبشی هم خیلی شو محصولاتو دارد. ریمونتشون عزیز خانه را اوج ریمونت کردیسیان عین حالی صورت‌های کونشه. خب دستروش نامگد فروخته میشود با نرخ 75,000 سومونی است که با کمتر دیگه معامله میشود. پراموی رقمای مگافونی صاحبش در رقمشون واتساپ هم در 75,000 است با معامله داره. عین حال خانه را ریمون کردیسیان. شهر ایسار عزیز اتوبوس شهرکی شهر را پیش مکتب و مقصد که روحی موشینگرد. خب یگون سوال تو مشاگون معلومات ایلاوگی خون اگر اوید همی خونه ارزون سون عزیز مرامت زنگ زنید همش با شما فهمونده میکنه. اگر خوین سرعت نوام گرفته روی میکنه مرامت سروشنای زنگ زنید. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان قرار دارد در شهر وحدت سونه دهه‌ای تنگایی. خانه دو اوشانه با گوشتای پخته 10 سوتیق زمین مساحت دارد دوستان عزیز که 8 در خانه دارد 4 تا در پایین است 4 تا در بالا با این کلیدر آشخانه باید درشت است. خانه خیر ریمونتش ولی تیار پول نیست. با خیختون معلومات میگیریم. خب دوستان عزیز یکچند هم درختان میوه دهنده هم دوستان عزیز داره گیرد خانه خیلی محکم نیست. درخت دارد خیلی همسایه داره از طرفش میتونه محکم کنن. نرخ خانه میگه 450,000 سومونی است با میگه معامله خوب هم میگه میشود. خب ممکن که خانه درشت уже یگون برای خیلی ورمینی تیارش برای زندگی کردم. با غشت پخته پروژه‌های نو کته 450,000 سومون است معامله خوب میگه میشود. شهر وحدت دهه‌ای تنگایی. رقم مگافون دستیشو و رقم واتساپشو کدام تو که میخرین زنگ زنین بیشتر معلومات گیرین. و در کامنتر نویسید که از کجا با شما چه خیلی خانه لازم است تو کدام سومت از کدام تمپراتور ما از فروشنده با شما ویدیو کدا پیشکش میکنیم. شما به خاطر مهنت ما یا لایک را زنین فراموش نکنید. همین لایک از زنین که ما ویدیوی نو کسر به خاطر شما پارتیم. اگر چی رکلام باشه چی خدمتی که باشه برای شما را مثلا در برای فروختن یا رکلام در واتساپ ما نویسید ما با شما فهمیده میتیم. میگذاریم با ششم خانه فروشی.
хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, деҳаи рӯдакӣ, ҷамоати Гулобод дӯстони азиз. ноҳияи шаҳри Туз, деҳаи рӯдакӣ, ҷамоати Гулобод. 12 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз ки се дар хонаҳои баррак кардаги аст, қати ошхона, баня, кухняаш баршт астай. се дар хона аст, баня мақсад ки ҳамаш дар дуруш астай, ҷои аловхона уже кардагай, ҳамаашон мақсад ки уже қариб ки тайёр астанд. Болошон пӯшондагай, шкатрош кардагай аст, инчунин мегӯяд документош 100%. Пеши хона қати об мегзарад ва роҳи мошингард дорад. Дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. ҷои оғул, баня, аловхона, кухняаш ҳаст. 175 та шкатрош кардагӣ, муомилаш дар назди хона. рақамҳои тисели дастишона ва рақамҳои ватсапшо кадомтон ки мехарем маромат занг занед. Дӯстони азиз, фақат ба хотири мо лайка занед ва навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Испечак 1 шаҳр Душанбе дӯстони азиз, Испечак Ориентир дӯстона пеши ресторани Шаҳриёр, Испечак 1. хоб духонага квартира ҳастае ки бо ремонтҳои замонавие дар 5 ошона қарор дорад, 40 квадрати метр. доми худаш 6 ошона аст, квартираи ҳозира инамин дар 5-маш қарор дорад, духонагай 40 квадрат. ремонтҳои дӯстони азиз замонавие, ҳозира замон, техпаспорт мегӯяд дорад дӯстони азиз, пеши ресторани Шаҳриёр, Испечак 1, лаби роҳда. обшим хай мақсад ки ҳоҷатхона, ошхона, баня ҳамаш ремонт доранд, об, свет ва термоси оби хунук гарм. хона бо баъзе чиҳош фурӯхта мешавад, дастрошна бо нархи 380 000 сомонӣ ки бо муомила савдош мегӯяд дар назди квартира. то қасуми хӯлаи алиш палиш намешавад ки муомилаи хуб мешавад. хоб ягон саволо иловагӣ боша оиди ҳамин квартира фаҳмидан дӯстони азиз, рақамошон аст мегафон дастӣ ва рақамҳои ватсапшон метавонед занг занед, маълумотои пурраша гиред марамад. мегзарем ба 8-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, бо нархи арзон сирочина қарор дорад дар ноҳияи Балҷон, дӯстони азиз, наздикии район да обшим, кадом ҷамоат деҳаша бухтор маълумотша мегирем. дӯстони азиз, хона кушода ва нархи арзон об свет дорад. 15 сотиқ замин маҳсулот дорад ки се дар хона кардаги дӯстони азиз ки хонаҳош хай средни ремонта, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш ҳастай. ва инчунин дарахтони мевадиҳандам дорад. главни ҳуҷҷатош мегӯяд 100% свет об дорад. нархи хона мегӯяд 65 000 сомонӣ аст. бо ягон саволои иловагӣ боша агар оиди ҳамин хона фаҳмида обши маълумотои пуррагӣ, ина рақамҳои тиселшон аст, занг занед, маълумотои пурраша гирен. хоб ҳамин қадр маълумот буд, дигар маълумота занг занед гирем. ва дӯстони азиз, шумо дар ки хона дар кор боша, квартира дар кор боша, замин дар кор боша, дар комментарияи мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшонда ҷудо карда пешкаш мекунем. лайк занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстони азиз ки сирочинаи бо нархи арзон. квартира қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дӯстони азиз, пушти ҳайкали Модарда. духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад, 42 квадрати метр. бо об, свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва ремонтша абуи задаги аст, хона созай хай нормал не дар навои чихел дидисем. шаҳри Ваҳдат, пушти ҳайкали Модар, дӯстони азиз. нархи квартира мегӯяд 180 000 сомонӣ аст, бо мегӯяд муомила дорад. 180 та. хоб ягон саволо иловагӣ боша агар оиди ҳамин квартира фаҳмида, рақамҳои аз дастишон аст, мақсад ки вавилон занг занед, маълумотша гирен. агар шумо там омхари квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин чизе ки барои реклама кардан боша, маромад рақамҳо дар аввали видео аст, ахираш 12-20 ватсап дорам, метавонед ки рой кунед, реклама мекунем. чӣ реклама боша, маромад рой кунем, мо дар чанд шабакаҳо реклама карда мемонем. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки аз шаҳри Бухтарчихел ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. квартира қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дӯстони азиз, яъне ки мақсад ки шаҳри Қурғунтепа, Тецда. духонага квартира дӯстони азиз дар 7-ум ошона қарор дорад, 60 квадрати метр. пеши литсей Орионо, пеши Садиқ Бузургча, Тецда обшим. дӯстони азиз, хона шкатур аст, шкатур кардаги аст, мақсад ки шкатур монтаж фақат ки дигар корош кардаги нест, мақсад ки чизаш абой пабой хеле шпакиловкоша хитон мекунем. мақсад ки доми замонавия мега ки мақсад ки ими чизошон падезошон мега беҳад мега фасон аст. ҳамаш мақсад қоидави пеши мактаби 11 литсей Орионо обшим бозорча ҳамаш ҳастай. хоб дастирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ аст, бо мегӯяд муомила мекунем. чӣ хеле ки дар наводисе доми нами хеле аст ва дурнош мақсад ки ремонтш нест, фақат рангбори чизи чоратона меорен, зиндагӣ мекунем.
рақамҳои ҳисобшон ҳастанд мегафон ягон саволу иловагӣ боша агар шумо занг занем ба шумо фаҳмонда метавонем бисёри баъд мо такрор намекунем лайка занем навора бо диққат тамошо кунем ва дӯстони азиз навора подлисаш кунем мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Дӯстони азиз центри Ҳисор дар мегӯяд соҳибош пеши Унвер Макда. Амихе маълумот. Духонага квартира аст ки дар 9 ошона қарор дорад дӯстони азиз 42 квадрати метр. Инчунин лифт мегӯяд дора кор мекунад. Одамо мегӯяд зиндагӣ доранд. Шаҳри Ҳисор дӯстони азиз центрда пеши Унвер Мак. خب اونورماک شما در چی معنی داره با خاطر معلومات چه میگیره نرخ کوارتیره 260,000 سومونی است با معاملات داره ریمو پیمون آب سوئد و ترموس همش قاعده‌ای 260,000 سومونی است مقصد که معاملات داره رقم‌های حسابشون است مگافون یگون سوال تو مشاگو معلومات ایلواگی خون اگر اویدم کوارتیره فهمیدن مرامت زنگ زنید تا قصد سومی خوله میگه علیش پالیش نمیشه میگه و التماس میگه آدمانی کارگرین بهودا میگه ناراحت نکنید چون که فقط آدمانی خریدار برای دیگه معلومات چه این بود نوار امروزی ما تا ویدیو آینده خدای نگهدار همگی